Ekitabo ky'Okuruga eshura 16 Mukama okuha Abisirayiri emaanu. Ihanga lyona ery'Abisirayiri baruga Erimu bahika omu ihamba rya Siini eri hagati ya Erimu na Sinai aha kiro ky'15 eky'okwezi kwa kabiri bahereze kuruga omu nsi ya Misiri. Ihanga lyona ery'Abisirayiri bayetombiitira Musa na Aroni omu ihamba nibagira bati, nangwa kuri twisirwe omukono gwa Mukama tukiri omu nsi ya Misiri obu twabaire tushutami aha nyungu z'enyama tukarya emigaati tukahaaga. Mbwenu mukatwihayo mwatureeta omuri eri ihamba kuhisa eri ihanga ryona enjara. Mukama yagambira Musa ati, ninja kubagwisiza ebyokurya nk'enjura okuruga omu iguru. Ebiro byona abantu nibija kuguma nibatorotoora omugabo gw'izooba rimwe mbone kubagyeza manye ku barabe nibija kuguma niborobera ebiragiro byangye nari batarikubyorobera. Kandi ahari buri kiro kya 6 baryayetegurira eby'okutwara omuka bingane n'ebibatorotoora buri izooba 2. Musa na Aroni bagambira Abisirayiri boona bati, omwabazo nimwija kumanya ko wabiihire omu nsi ya Misiri ari Mukama. Kandi omu kasheshe nibwo murikwija kureba ekitiinisa kya Mukama ahabw'okuba ahuriire ebi murikumwetombwetera. Mbwenu itwe turi baahi abu murikwetombitera? Musa yagaruka yabagira ati, Mukama ko arabaha enyama y'okurya omu mwabazyo n'omu kasheshe yabaha omugaati mwahaaga, niho muramanyire ko ahuriire okwetombwita kwanyu oku murikumwetombitera. Mbwenu itwe turi baahi? Titwe murikwetombitera kureka nimwetombitera Mukama. Musa yagambira Aroni ati, gambira ihanga ryona ery'Abisirayiri oti, mwirire hiihi omu maisho ga Mukama ahakuba ahuriire ebi murikwetombwita. Aroni ku yabaire nakigambira ihanga ryona ery'Abisirayiri banaga amaisho omu ihamba bareba ekitiinisa kya Mukama nikirebekera omuri kiri kicu. Mukama yagambira Musa ati, mpuriire okwetombwitwa kw'Abisirayiri bagambire oti, omu mwabazo nimwija kurya enyama kandi omu kasheshe nimwija kurya ebyokurya muhaagye haza mumanye kundi Mukama Ruhanga wanyu. Omu mwabazo hiija endahi zashweka orusiisira kandi omu kasheshe bashanga himukireho orume rwehinguririza orusiisira. Orume ku rwakiire ahansi omu ihamba hareebeka otuntu tukye twekuringiriire nk'amatondo g'orume rw'embeho. Abisirayiri ku batureebire babuuzana bati, ebi n'enki? Ahakuba tibarabimanyire. Musa yabagira ati, ebyo nibyo byokurya ebi Mukama abahiire kurya. Ekyo nikyo Mukama arikubaragirira nagira ati, mutorotoore buri muntu nk'okurya kw'okuri, omuntu weena ahomere emwe nk'omubaro gw'abantu banyu oku guri, buri muntu abitwarire ab'omu ihema rye. Abisirayiri bakora batyo, abamwe batorotoora bingi n'abandi bikye. Bwanyuma kuba birengire omu ruhomeri, owashanguriize bingi tiyashazyaho, n'owashanguriize bikye tiyakyenire. Buri muntu yatorotoora nk'okurya kw'okwabiire kuri. Kandi Musa yabagira ati, hatagira omuntu owabirazaho kuhisa omu kasheeshe. Bitu konka tibamuhorra abamwe haribo babirazaho kuhisa omu kasheeshe byagiibwamu enyogori byanuuka. Musa yabagirira ekiniga. Okuruga aho baguma nibatorotoora buri kasheeshe nk'okurya kwa buri muntu okwabiire kuri. Omushana gukijwa bihwerera. Aha kiro kya 6 batorotoora ebyokurya ebirikwingana na 2 buri muntu homeri 2. Abakuru b'ihanga boona biija babigambira Musa. Yabagarukamu ati, uku nikwo Mukama agizire ati, nyenkya kare n'izooba rikuru ry'okuruhuukiraho Sabato eyereziibwe Mukama, mwosye ebi murikwenda kwosya, muteekye ebi murikwenda kuteeka, ebirashagye byona mubibiikye okuhisa omu kasheeshe. Babiraza byahisa omu kasheeshe nk'oku Musa yaragiire tibyanuuka n'obu kw'okugiibwamu enyogoro n'emwe. Musa yabagira ati, ebyo mube nibyo mwarya eri izooba ahakuba eri izooba ni Sabato ahari Mukama, eri izooba timurikwija kubibona omu ishwa. Muryaguma nimutootoora okumara ebiro 6 konka aha kiro kya 7 niyo Sabato tibirireebeka. Bwanyuma aha kiro kya 7 abantu bamwe bashohora baza kutorotoora tibabibona. Mukama yagambira Musa ati, muryahisyayo kwanga kworobera ebiragiro byangye n'ebi naragiire. Mumanye ngu Mukama akabaha Sabato nahabw'ekyo aha kiro kya 6 nikyo abaheera ebyokurya by'okumara amazooba 2.
omuntu weena agume omu mwanya gwe hatarigira omuntu weena owaruga omu mwanya gwe aha kiro kya mushanju. Nahabwekyo abantu baruhuka aha kiro kya mushanju. Ebyokurya ebi ab'enju ya Isirairi babyeta emaanu ekaba neyera nk'enjuma z'obunyaasi oburikwetwa gaadi kandi neenura nk'omugaati ogukoriirwemu obwoki. Musa yagira ati eki nikyo Mukama arikubaragiira naagira ati enkiro yahomeremu ebiikwe ahabwa abaijukuru banyu ab'obusinge oburiija nyensi abarebe ebyokurya ebinaabiire mbariisize omu ihamba obu naabiire omu nsi ya Misiri. Musa yagira Aroni ati twara orwabya orutemu homeri y'emaanu orubiikye omu maisho ga Mukama. Emaanu egyo biikwe ahabwa abaijukuru banyu ab'obusinge oburiija. Hati Aroni yagibiika omu maisho g'ebirikuhamya ngu egumeho nk'oku Mukama yaragiire Musa. Kandi Abisirairi bakamara emyaka 40 barya emaanu okuhisa obu bahikire omu nsi etwirwemu abantu. Bagumizamu nibarya emaanu okuhisa obu bahikire aha myatano y'ensi ya Kanani. Kandi homeri emwe ekaba eri ekicweka 10 ky'efa emwe